Jodak e gweng'a ma Kiwanja, Atana, Gambela, Atilari, Chumvi, kaachiel kod Yero kod Kisima e tong' mar kaunti ma Meru kod Isiolo ywak ewi sandruok magikaloe e lwet jolweny mag KDF ewi ywaruok ewi lowo mosekelo fwere e kind jolweny kod jodak e thuolo mar higni 110 mokalo. Jodak go makoni gisiko gidak kod luoro koro chano bago ng'anyo mar nyiso jatend piny mondo donjre wachno kendo dar jolweny mag KDF e gwenge makono ka koro giwacho ni puothe ji kod boma ma Isiolo kaluwore kod chik doho manogolo dwe mar 7 higa mar 2022 ng'eto manokelo fuong'ruok ne jodak kata obedo ni nyaka sani pok okete e tema. Kotelnegi kod Philip Igweta kod Pastor Samuel Lokro, jodak go manobago romo oyuago sandruok makinde ka kinde e lwet anyuola makono. Tuwapea ardhi nyingine kule kwa milima ile uko sharp. Sawa sawa? Waende aka huko wapakate na ile game reserve iko pale, wachungi wanyama wetu wasiwindwe na wafunge wesi wasipite kuiba ng'ombe ya watu wa Meru. Sawa sawa? Kwa hivyo hataki msukumano. Juzi wamekuja usiku, nyumba ya wiki jana ikafunjwa. Na bado wamebeba, hawa ni wezi. Hiyo sio jeshi. Hiyo jeshi tunataka kujua kwamba ni wanajeshi au ni wezi. Kwa sababu wanakuja usiku, wanaharibu mali ya wananchi, wanabeba wanaenda naye. Kwa hivyo hatutaki jeshi hapa. Hapa ni town na hakuna mazoezi ambayo wanafanya. Wawache kudanganyana ya kwamba ati kuna mazoezi wanafanya hapa. Hakuna mazoezi wanafanya hapa. Mtafanya aje mazoezi katikati ya wananchi? Mjumbe wetu tunakuomba, kwa sababu coordinator wetu ya jamii ametangaza maandamano makubwa ya siku 2, tunakuomba uwe na sisi. Tunaamshwa na watoto wetu, tunafurushwa usiku, tunaambiwa tutoke mahali tunakaa. Hata wamama wengine wametoka mimba kwa sababu ya kufukuzwa usiku. Wametolewa mimba kwa sababu ile kukimbizwa usiku. Kaburi ya baba wako hapa, wamama pia, watoto hapa. Juzi tulikuwa tunataka kusika mama mwingine. Walikuja alibeba maiti.